Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ağlamda жараткан Аллаға чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга дуа саламдары болсун. Тилге байланыштуу иншалла ушундай бир маселе кылайык деп ушундай хутба жасайык деп турабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аксар хатая ибн адам фи лисанихи. Пайгамбарыбыз айтат, адам баласынын көп катачылыгы тилиде болот деген экен. Көп адам баласы тил менен балеге жолугат экен. Пайгамбарыбыз айтат, ал-балау бил мантык. Адам балеге тилден жолугат дейт. Bizde bir söz var, put menen jığılgan turat, til menen jığılgan turbayt deyt. Tilge yetiyat boluş gerek eken. Bu til degen jaman nerse eken. Bu tildin sööbü jok eken urmatly musulman bir tugan. Paygambarыбыз aytты, "Zikruka akhaka bima yakrah." Gıybat degen bir musulmanga, özüңdүн bir tuğanına bir söz aytsam, aytkan sözüne kapa bolsa oşol gıybat bolot dedi. Biröde ayttınız, uzun dediniz, je kıska dediniz, je bükürü dediniz. Je sen karasın dediniz. Oşol aytkan sözüңüzө kapa боло турган болсо bu şariatта gıybat болот экен ошол. Кемдер айтабыз, эми кара болсо кара дейбиз да, uzun болсо uzun дейбиz да. Кыска болсо кыска деп айтабыз, энди болушун айтып атабыз. Эме кылайык десе, ошол gıybat экен ошол. Эndi караң. Qala wa illam yakun fihi ma taqul. Эми пайгамбарыбыз айтты, эгер силер айткан сыпат ошондо болбосо dedi. Fakat bahatta anda senin o adamı kurt doğmak kılan bulursun dedi. Kararınız eki öten günah eken de. Bolman sıfatını aysanız da günah eken. Oşal sıfat yok bolup kalsa bul kuruk doğmak bulup eken. Eki öten günah eken. Bir ödün kemçiligini, bir ödün ayını aytkanға da olbaydı eken de. Eğer oşal adamda siz aytkan nerse olsa gıybat kılan bulursun. Eğer yok olsa kuruk doğmak kılan bulursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, men Mirajga köterildim deydi. Peygamberimiz men Mirajga köterilgende Allah Taala bir manga beşikteki nerseleri körsetdi. Bir dozaqdagi azaplarını körsetdi. Men oşol jerde bana jasam bir cemaat, bir kavmin aldından öttüm. Peygamberimiz aytadi, lahum azfarun min nuhas. Bu kavmdun tırnakları cezden eken. Yahmishuna vujuhahum, tırnakları cezden eken. Betlerini aymalap jatıptır. Özünün yetini özü aymalap jatıptır betlerini dedi. Vasudurahum, oşol jezden bolgan tırnakları menen köküreklerini uşunday aymalap jatıptır deydi de. Fakultu men haula ya Cebrail. Men Cebrail'den soradım dedi. Ey Cebrail, özünün etini özünü aymalaganlar bular kimder desem, Cebrail aleyhisselam aytdı. Haula illazina ya'kuluna luhuman nas. Bu adamlar bu dünyada adamların etini yegen adamlar dedi. وَيَقَعُونَ فِي عَرَازِهِمْ. Biröylerdin namusunu deydi. Biröylerde şermende kılgan, biröylerdin namusunu tökken adamlar kıyamatta uşunda azap tartar dedi.